Tang hadien kajing sawaki tang sulai hasor nongpo, kipulit karibhoy, kilayo ban kemno sangut kibriyo, basuba badai kinong lute, hasurok ba National Highway, hadien baki petkrat, bad rat napangi ki jaka pen upshrip, jong kipulit, nadu kathan umsning, Saiden, bad nongpo, dakaway ka Scorpio rongli, claim number plate. Habakren Shakilat Pathai Kubor, Mentaka Janmiet, Nakaliang Uba Banrap Jirwa, Additional Superintendent of Police Karibhoy District, Ulaong Bakipulit Karibhoy, Hadien Kajing Ujor Nakapor Shakapor, Halor Kajing Don Kinong Lute Hasurok Ba National Highway, Kilapan Long Kajing Pen Ap Yaki, Nakabenta Bantalasi, Henry Day Mentaka Janmiet, Hakapor Kumbasaw Shiteng EA, Ladon Uwe Unong Yatrak Balawan Pentip Shakipulit, Badon Kinong Lute Kibayeng, Hakathan Umtro, Haribhoy, Dakaway ka Scorpio rongli baklem number plate, kibada wapisa na kitrak, batlada kim ay bat siyo ya kapisa, kisyok kidat yaki. Ulaong ru, bahadin kateka jingyo jing tip, labata ru ikipulit jong ka umyang police station, bat kumju ru ka umsning police station, banwat ikiteki brio, bat hadin ka jinglit hiar jong kipulit, lalap ru bakiteki runar, kidang temu ban rabor ya uwe u driver truck, bat marsin yo iya kipulit, kiteki runar kila knyat ya utay u driver truck, bat pet krat na kateka jaka, dakateka Scorpio. Mar kipulit kilapan long kajing pen upshrip hasaiden, bat kum juru hanong po, nalor kajing ktong kipulit nadu umtro, henry kiteki runar, kim shimla sange bat rat ya kajaka pen up jong kipulit, kabadon hanong po, bat nakaliang kipulit, kim bansi ban pendon kam da kabor, bat siat penting, henry kateka Scorpio, kalarung penbansya service lane, kabadai kajaka babun pajba, balik bawan, bat don bok kam shimla don kanu kajing syak tenra jong ki pajba, na kajing pet bat pen hairstep ka Scorpio, bat kipulit kilak tong yaki, haduk mandalap hakathan downgate. Kitay kirunar balayo kem da kipulit, kikentop yo Pradip Gogoy na Dibrugat, Tulan Phukan na Lakhimpur, Pranjal Gogoy na Tinsukia, bat Udip Das na Bugagat, Jongka Jala Assam, bat nakaliang kipulit, kila register case no, bat kajing tokit kadang ya chakmat, ban lap shushu iki bedon kti. Ngan chupa tayo fi shwa ka ika jinja. Mo, te kadon mi isaj bu hi ka yuki naka jugi, ban le random checking iki kali. Namar kani fisung thui kani dega highway district tengi yu teka kani kan naka ngibu apa Saiden area ta hakapor south teng don we truck driver ba wan hiar hang tu nang ta u wan inform mi to kanaka team jungi ba ki don kita ki highway roba ski hajan kani ki ba yeng hajan kani ka area umtro ki don daka ki ka kali ka Scorpio ka balik ka bamron number plate ka ba attempt ban extort banpan pisa neki truck driver lata kim sio ki show ki dat eki te kapa hapo ngiyok kata ke information immediately ngi-inform siapa umsning bat siapa umyam PS bakin wa di kita ki highway roba te kapor baki wa na po umsning kilami ki yo iya kali polit te kini ki brio ki pet nang te ki wan jenis room tingi ni alert no hang ni ngi up kanaka hang ni ni ab yang nakahang ni khamat habar hang ni khamat ka PS kapor bagi poi hang ni ki mut ban tenra ki mut ban rat ikan naka ka ba yang hang ni ro with intention ban penyam te kirung hakani ka service lane hakatu kapor kalama ki bru ki bayat ba yang hang tu ro te kapor bagi ayo ki haban be ki bru jungi hadin jongki ki be hadin jongki an kumba stengin ta in dalayo be ki baro ngiyo ban bat ki baro nang tin ala nang tin khamat kirong ka kadun ka khlau ke bakke ha down gate antai kirong to ka khlau tu paro sangut ki phet tu tigi team jungi ki be yaki te hang tu hang hak tu ka khlau yang tu ki ban kem ki bro sangut manong tang kani ba bangi ong da ka English reasonable force had to be used tang katai ki kerteng jungi ni ki accuse ki de uwe do no driver de deep das ubade na po Bukagat Assam u Pradip Gogoy ubadai na po Lahwal Dibrugarh Tulan Phukan ubadai na po Lakhimpur Pranjal Gogoy ubadai na po Tinsukia nginyalam medical yaki hakapor bangilabat yaki ngiyo jing tip ba udon way truck driver ba kilamut ban kidnap kilabat yu kilara yu tang hakapor bagi bagi pulit ki kenya na yu sabar ti yu ngilayo ban recover minta ngilang medical yu tu ngilayo ban rescue yu te yu ngilang ngilang minta sini tingin nyo apan tokit ba
in hakani kat you in register ke case menta yigini ki sangut mangin yo wajing tip ke ka jing smu jongki kila Julian em guni ki kam inchwa te ngila phakhat witness ro menta mangin yo ban check ba po Scorpio kadon em kater katari yo kadon bagi ra lang batki mangin yo ban si sekhat ki witness yo ban confirm ba nama itu driver ngidang wanyalam chini menta ki yo ban rescue ki umyam te yo kin wanyalam chini ngin yo ban toket ba yu ukerteng jong driver ma deu Premchand Kumar Mali udah nampak Jharkhand. Pakila in orang te kedeka JH02AK9061. Ya kan ni. Ba kidon ki trucks kidon ki kali commercial ki ba haras. Kidon ki beri ba haras ki banyak kini pisa banyak ra pisa. Tenan tu kapor hingila try ban wajing tip. Tetakara bangi syai pinyeng gini gina karo. Tedan bok ki bam tasingi bagi wan pentip yang ni nang tangi awan kami ki.